Henne ka sengi ka arpun real terik naitung ka seng ki kontraktor but supplier ka batip kum ka all Chantia Contractor and Supplier Association ka Pynlong ye ka general meeting ne ka Jingialang pensyai Peit ba ha ka bede but ki babon ki jing ba mat ki kontraktor but lawan ban pensyai di ki nongelam ka all Meghalaya Contractor and Supplier Association ha ka Jingialang ka bala penyat the welcome langi president ka all Chantia Contractor and Supplier Association ha Mintong District Library Jowai. Kinoyalam ka all Meghalaya Contractor and Supplier Association berkentup na tu President Precious Sumer, General Secretary Gerald Chulai, Chief Advisor Gilbert Lalu bat ka kong hun pasa kila ai ka jing pensyai ha ka bayade ba ka GST ka rukom Register Labor EPFO bat kiwe ki benta balayat linti ka seng kenang babarok ki kontraktor kinlait na ka jing sya nyon ben bam syong nia. Hadin ke jingkren pensyai ni ki nong yalam keseng kontraktor la don ru ke benta ban ye merjing mut ha ka bede be kerukom yo jingtre kenang ban yo benta lang barok ki kontraktor namar kumba ka long benta ye ki jingtre ban long ban pia ru la pelang na keleng ki jaka ba per bat khot ban tre tang uwe kontraktor habaya tai ki we pat ki jing la khot la weru ye barok ki kontraktor ban long ki be teli bat ban ye tre lang kenang ban job ye ka thong ne ban yo ye ka hok. At the start one, near if you like it. Since our person, the Suvi, have Suvi over fine. Some thousand guys is me. Kanang late, have Suvi over fine. The GST has kept the GST, no? Manchua and Gavat, no? Hyper Gavat, and 12.5% Gavat. The Gavat, Wuro Katagavat, the upkeeper have as well as made me PV. Chibukani talk, you open like P. So water tap, you pendek korum, no water tap, supplying, fitting and fixing you talk. GST dah, ada kemudian kita start dengan GST dah, ini ya kami Meghalaya state do 10 lakhs per annum. Porque waktu apa cakap memang urusan GST, macam nak senang sistem hapsa GST. Dan mana yang macam komisioner tax, buat konsep. तो वही निको सार को यार भाई ते मरे काम को जिंगे ये कदी का जीएसटी निभा इस का प्रासार लो यो की 20 lakhs per annum sino dem one station to talk politics ki say that politics kan kuai one tak kamu orang ni kani station yang Jowai dia all Meghalaya dia Kontraktor atau supplier station dibuat untuk politics. The one actually di dalam cuaca yang teh nado mengkongkongkan dengan Meghalaya Kontraktor Station yang nado report. Dan hadirnya dari badan ini nak haruan forman ini all Meghalaya Kontraktor Station and Supplier. The ian the Meghalaya Kontraktor Station kat leher boleh itu tong itu mereka pendam mereka ni jauh elak lagi pedang huru pedang kelan dan ini pendam mereka ke Meghalaya Kontraktor Station kita elak lagi ini le khut yang nya wo yang lagi yang lagi tengah kau itu orang jiwa di sini di NEHU station, to ikut lang, you teli. To wan jing wan jing khut, kelambe, pencere. Mebhau itu kontraktor, orang jajar jing jajar. Ubi kontraktor.